twavu eno nga yakusobyaku polisi ekali kumugema boti myaka 2.5 jja myaka 3 ensonga lodatukaga polisi ye Mayuge yakuyamba ku muntu eyakutuusa ku ekyo ezira okuva bwe yaidagano lwako bati yabakayana ne osi ati lwaki okobera gweidinda nze wotankobera omulimu gwe gunfwa gwena gukufwa basaba munange ole akantu ak'omunda kenalimu yakabaka kuva kwolwo nze tebabonanga. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Omulungi ali kwa Why Media bambi kyabe ekyokolo kubanga otogobera kifizaamu amaani nasaba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzo wemwe yazidi yolusigira kamera nini chaini bambi na chinga meira munga muri kumbona bambi tuli kugulagula ku bintu nga eriyo omukyala gwe twabalaga myaka 2 na kitundu inumeyo omukyala Asetamiri Kafuko mulukira bulungi nabaletera embozo ey'omukyala ow'emyaka 10 owo mu district eye Mayuge omukyala Kafuko bambi ye basobya ku muloko down mulukira bulungi omukyala ono yali ali munumba ye nga alambe mukazi mukaire omuntu yaide obwire yamena olwigi ng'omukyala ali muyenka yamugwako yamutuusaako gwa buli samani embi ati yali nungi nga Why Media twavayo twatandika okuyamba ku mukyala ono twamutwala mu idwaliro twamuwa ku mmere era nga wabisawo okwibanga myaka 2 na kitundu. So eriyo mami wange ali kunsida kuliya mami Gesa yankubira akasimu yakati yolisigira bambi yolute ku mukyala Asetamiri Kafuko omutwe ne ku buyambi kuba gena ko okujja ye Mayuge omukyala ono yali ali kulira ati azira mere adoba atenga n'embeera ey'obulamu yali ngemuniga. So ndi mu kibuga eky'Iganga ndi kugula ku bintu bambi nje Mayuge ntwereko ku mukyala Asetamiri Kafuko era tumubuuze embeera eryetya oba oli awo atukobere omusango gwatukawa twakoma nga yajja ya reportinga omusango gw'okumugema oba okumusobya ku polisi ye Mayuge ayenga wetwavirayo myaka 2 nga polisi temuyambanga nga yamugema yamutuusa ku ekikolwa kino bambi akerisa nkuli ndi yazidi olusigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe babe mutweyungeku nga tujja mu bitundu ebye Mayuge gatwalira Kafuko Asetamiri kumere. Why media? Mukaire bizo kubona ku twetulira okubona ku ayo katidukira Your best YouTube channel. nzoka ndukira Obulungi nza okandukira okuva abatwali ngale olwotiti n'okulira ku mabiri obwongo bwonga bugemya sogala wairayo chainira luyi eno olwakasana mami tiama wano amaiso gajire nkola atina nalo takubantu bange betuyamba yamba ku era nayogera kwano nti omusaadha leero alwire okuna laku ndo nalo omukaire ndo nze nkola nti naje naluta ku bantu bange katonda wange atasima walumoto wanje nti atasima walumoto yabagangalira ai betukolera oti basiima balisimanga yazidi afuire kyoka ai bye nkola busha nti babibona balowooza ati akati abakuba ati nenekeza byange kyoka lowairayo kale
obulamu oli awo era bunuma niwe binuma mama nkukobye bino byonka ekitundu kino kifu eidembe nenalyaye kale omulungi ali kwa Media bambi tutusoba omukyalo ono omukaire Safiri Kafuko sitamiri edimbe nakwerabira okaya bidiwe nga wanerabira mukaire Sitamiri Kafuko ibanga nakuma okwira myaka 2 nga na kitundu inuma amyezi 7 inuma akusooka akukoma okwira myezi nga 7 inuma eyo bambi mukyala nono omukaire toida nga alina obuzibu nga bwe bakobeire nti eri abantu ngobe omuntu yamulumba munumba nga alambaira obwire yamusobyaku era nga kyamukosa kyamubisabubi munumba abamuyenka nga bwe mwabona toida ntu ayamba ku kwa kasente akobwida ndabi omukaire ono yali atandise okwononeka mumbeera dede kikazi oli yakola ekintu ekyokumusobyako yakozesa amaani mangi ate bambi omukaire yali nga yabiirabira nga tabidi bakakabuka ke so yamukosa ino so twaja paka mwidwairo bamuyambaku twamuwako n'obusente obwobwida ndabi twayita ni kumera omukaire so omukaire tukobere wenaawo embeera buti eri eti ey'obulamu bwo kyokka ndi bulungi wazira omugongo guno n'amagulu nebinuma ineera aye ngeneetala nebinuma ino era obwire titenduka omana otyo bino ebigere bino oti bokotolo tibibwika tobonaawo kipulesa ati pulesa ninayo alusazi ninayo bityo olina katogo kandwaire katogo kandwaire ebintu ebyo nibirina era genja mu ddwaliro bankebera ati pulesa eri gaigulu ati pulesa alusa bityo alusa liva ku kitolya bulungi alusa oyenda walya buli saawa bankoba bwe bantwala mu ddwaliro mwakagule ati alusazi tayenda matooke tayenda mbooli tayenda bidandaali nakanti yenze nalyanga ki ebyo ebidandaali ebyo tibigemaako aye amatooke ndya eri yakuleeterako omuntu gaafuna akasente bangulira bandeetera kuno kwene kuno bano ab'ekyalo oli waaba afunyeyo ku akantu ya muzira kisaira yakuleetera akatooke leetera akatooke naalya twavu eno nga yakusobyaku poliisi ekaali kumugema buti myaka 2 kitundu gya myaka 3 ensonga lodatukawa poliisi eyemayuga eyakuyamba ku muntu eyakutuusaaku ekyo ezira okuva bwe yaidagano gakoba ati yabaakayana ne osi ati lwaki okobera gweidinda nze gootankobera omulimu gwe gunfwa gwena gukufwa basaba munanga ole akantu ak'omunda kenalimu yakabaka kuva kwolwo nze tibabonanga so ensonga ddo osobola buwaaya omwaji okweripotinga tiyakobera bakama baabe mayuge ekikaali nga neyadityama mu nga alikugeza okudibuzaabuza yatuwa n'ebbaluwa okujja emayuge aye tiyakobera wa mayuge yakobera wa idinda batyo baakayana gano nga tuli gano ati gwansinga owebuwaaya so lwebaida bakusaba akalindako kewalimu munumba bajanako okuvako olwo tibairanga eno okutoolaku iwe wenka niweida wanambuula were kubira nti wano tutuuse mukunonenkeza ku musango ggulo were kubira nti wano tutuuse mukunonenkeza ku musango gwo tibairanga kweno ezira tibeeranga muwere kukweta ati dako ku poliisi emayuge ebe era nkuli bandeta ono mwidukulu wange nkuli yakola ki
kuba mu kujja ne yantwala talyaka ne yantwala emayuge twajja bankebera bantoolako omusaayi ng'omusango gwe baguzaniramu tibayiranga kweno lwaki baguzanira musango kuba oli mukaire oba kuba oli mwavu oba kuba mukaire oba bwavu tiidi era bwavu kubanga yandibayira aye engeri yemba nga nzira sente kale yakomaawo tuka mu Uganda buti omwavu takayambibwa tiidi okay kale buti kasooka bino bibaawo wano waka tofunako kutisibwa kwona be neigala navunga okwo ebintu natenduka bwakya ntyo buli lunaku ntyo nibona olwijjo wali wansi wapangawo mabaale amatafali batawo matafali mutigala amatafali obwo omuntu tawenula gale yabitagale gaigulu bamantawo olunaku olwo enkeera mutabane wange webugweri Kisega yamantawo nono mwidukulu wange obwa owole Kakwaya yena batakwe mukulwije emisumali ejo gyeniola neigala natenduka kale nga tukayikweyongerayo emboozi yo yagema abantu ku mitima era embeera y'olimu yewaliikiriza abantu bangi olw'okuba okuboneka nga omukaire mu mbeera eno abantu abandi beere nga bakukuuma mu bukaire bwo ate batandika kutulugunya. Eriyo omukyala ali mu nsi daakuli eyo yatuweera ku buyambi ayitwalirako okudaada akamere yatuweera kamere tukuleetereku lunaku mokwidaani wankobera oti embeera mbi endala nzira kyakulya neyanziza yebale kuba na mutima ogwo. Okay, so Katonda amusaasire kale so kankuwe kumere yo male osobola okwerabira najja n'ebintu byo tajja nayo werabira ku luuyaye gano tuwerabirawo nga twakitinerabira zira ndi muntu ngeberako akazinda webazenga abakuweire emmere muna mwebalire irala alhamdulillah rabbil alamina Katonda ababaraka we bulungi zesitamire kafuko omwisemena mwene owebugweri Ekisega abantu bankunkumuka kweyo tituukangayo kulira Ekisega bafa tituukangayo sobola kutambula dada tukuweire tuno kiro 10 edakawunga alhamdulillah ndaba mukobona akawunga neyanziza kano oba tokenda nga tukayizaayo ya ekyagawo nga lwaki kasinga n'amatooka okuwoma kawunga kakano kiro 10 tuli mami waife ali eyo nkusida kuli eyo mami Gesa alhamdulillah bilamina Katonda alimu omukisa amuge omirembe alobe kubanga ki yebale nno so mami yebalire irala mami nakobye ati mutwalira ku kwa kamera kira 10 ndida kulyako ngemwe katubeera no emirimu gino dida kuwa era dida kuwa era irala ino omutyere guna kana kafira kafa kuyiikako omutyere ayikayiike muno omutyere guno kira 10 da mutyere neyanziza yebebalire irala oba oli ebibi bisobola n'okulyako nga tukali wano
Katonda abawe omukisa bana abawe eddembe alhamdulillah bilalamina bebale ino bebalire ddala banange mukoleye bankobye gweyo kuno omuno gwona mwebalire irala byona era nga ne mwesano ino banange bankobye mukaire mutwaireko kwa kanyama naleeta kirondala ey'ennyama maka bambago wabawo omukisa ekyagawo Katonda abawe omukisa banange kabamba kako no koba ote ogubamba kabamba gubamba dinana da kusiikira muno amina neyanziza banange ateyanza oyaba mukyamu abangazira kyalowooza ekyagawo Katonda wange enkoko mwike jabiike sukaali kirondera ya sukaali muntoire gano majani mbaire na maadi Katonda yebale nga lwaki ono amaadi nga mbanzira sente egula sukaali omukaire ankobye tugwireyo okuno omugaati banange muntoleire mwebalire irala Katonda abawe omukisa ebyo byange nfa bano nga ndiire ku bisi ngawulyako tafairo abavubuka ab'ennaku dino tiri bangu owakamera naataalyeko omugaku muga gwaki butani anaatugema omugaku yalyaku nyebale ino bana nsiimye butina busaseka Katonda abawe omukisa ogwo Katonda abawe eddembe ebyagawo omuntu tabikuga aye imwe nubinkoleire nimwino nimunayi kwali kuluya yebale era nvuye eno nga nkola omugaati obulire okulya ku mugaati munda mukuume bakoba temuvubuka yeidi wano oba mpena nandyaku twena munda wakiri afadhali mutulume era lya omaze banki nga tolya kanyama mbaire nduye omugaati gugwo olendo lyanku tokoba oti bibyo ndebe tembikuwaire bibyo omaze banki nga tolya ku nyama maze kumpi myezi 2 olebaze wange gaba aisere ena wampendo ampanga ku ebyenda aye leero tampa takuwa nyama yene bakuwa byenda omutindaji otwo omumwide otya iya alugenda lya kubyenda ate wange abyenda ni mama we ali awo yembaire nga yendi buti enemere ja kutambuza pakali ekiro 20 omuntu ekiro 10 akawonga kiro 10 omuntu omulala mbanga ewawe etya ndi akumpola mpola emere yange nga mpani obere maziba nkigatera ku mugaati angeletera kugula ekyo teekutere ebanga bangulire sukaali tujje tukuwe buno neraawo aye bana munkoleire atasiima walimu tebamuga nga alikulira bamuga alikulira oti olikulira ki so bijja kutambuza ngeza kuntambukizaku irala emyezi n'emyezi nga ndi okwo katamba ndaga ebivwa nga nze nkola ki nga mpuuta abaazira taaba
Mami yankubye nkwena akasente kano edda akakozesa mu bwidda ndabi. Neyanziza munange. Weebale ino. Weebalire irala. Katonda akuwa omukisa amukusaasire wooli kabiri ofuna ebindi. Nsiimye bukina ng'obuseka nange. Nga oli kwebaza ino omutwalo oba tokugema. Mwana iwe. Omuntu talaba kukuga oba omuntu akwima 10. Neetase guno omutwalo. Lwaki? Muna neebaza ino. Ezira kyenteebaziza nze. Olinga olwire okukugemyako? Ndwire. Mengutoolaga nani andeetera? Nzira ndeetera. Mugala wange ono ogw'ebigiri ali yeena obulwaire bwamugema. Ennaku nno mulwaire yaeda gano ajaiganga amutwala iganga mu ddwaliro. Buti ali gano ajatereire. Aliwa butisaawe? Agiire gale nakati wa songa we. Yamutwala mu ddwaliro. Agiire okulamusaamu. Yetwalina yokuolo wano? Wana ero ddako oti mwana okabire ku wano? Era ndakumukobera. Ekyagawo. Ndakumukobera nti oli kubona bino. Ebirungo, sukaali, omuno. Buli kimu kidye. Nina byo gano mu nnumba. Omusaada yeetwise. Kale bambi. So omukaire butisaawe eno okalubizibu oti okufuna obwidda ndabi bino. Okolesa kiddagala ki bino okuli omugongo kuluma? Muddukulu wange yantwalanga ku muddwaliro. Kaseti bampa amakerenda bandandabako ne ku bupiso. Kaseti amakerenda gagwako. Kabiri. Omwezi ogwawo ogwo yantwaliramuko Nawampendo mu ddwaliro. Bankuba ku bupiso bampa amakerenda gagwako. Bukalubirivu ki awandi oba oliawo bwolinawo bwandiyetyaze tukuyambeko? Anti era n'oba obulwaire obunuma obwa pulesa n'alusa. Kati bwayirira mu bulwaire galiwo obulwaire bubandoga nga nkaali obwa butwa. Bakola batyo? Bubandoga buno. Kuzimba kuno. Nobunumya amagulu. Oyali akulanga ki yakulaga? Azenze ndidi muna. Na banteera bwa mu maadhi kujja okwekanga. Endiga engemye yengano era ndikwenda kuna maadhi. Okujja okubaawo nga bakoba batya wano amaadhi bakuteera obulezi mu nsuwa. Tiye baananga ki? Kale. Ayi wamutegerera kikola? Ekyagaawo. Akaliwo? Emyaka mingi. Yali mukazi mugalikwa wange. Myaka luuyi eyo bulanga eyo. Kituufu ebintu bino abaama wali babikola? Kugamba ati abaama wali ati asobola okutega mwine ebintu bino bibaayo bino? Biba bikola kuba omulumbye kuki? Ku musaada we. Omusaada abaku nti musaada we? Kyabako lwaki abakuloga. Akuba ati lwaki aidye kuno mba ku musaada wange. Bulize nakuwetanga musaada wo. Bwete mukazi wange olunabigulira nga idda kulumba. Ate kale bityo byali. Kale kuno kwali omusaada baba wange muganga. Nga nandanda obulwaire obwo. Aye buti bwaituka. Era bunumira yala. Omana oti amagulu bokotolo okwebwika tigabwika. Ganuma. Ate ngole yefuira. Eyandandabanga baba wange. Yalinga kuno oluuyi eyo. Mami tukubwaineku aye nga tuvaawo yongera okwebaza abakuwaire obuyambi buno tikyangu. Muna. Era neyanziza ino. Mami tofukamira. Tofukamira. Befukamira. Tofukamira mami. Fukamira. 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 Webalire. Fukamirira ifo fukamirira ni kamera. Webalire irala. Mutakomangaawo. Mumpaire idembe. Banange mwebale ino.
okwetwika emubindeetera buli kamu nakoba nti alhamdulillah galamina katonda abasaasire ni munaifu ali kuliya yena namwebaza ino tibyakoze bituufu n'ebyo. So butyenzikiza wano wangulu eriyo kasola nakosola nzira ngula bw'amafuta okozesa katadooba kenkozesa wanenzikiza enzikiza ebweyo kasita nkunaanya italyange emba munomba nganza olwigi lwekubaho kale bambi. So ayo nembeera tijja kusika naye nga omukaire alina obuzibu nti wanenzikiza ningi n'emiti ate akozesa tadooba asobola okubeera wamuyambako kuba ni kasola koona twamuterako ku kunumba kama kakagano obwire kamuyambayambako okugadinga gano mwidi bulungi nga embakobeire ebyamutuukako abantu okulya ne bamusobyako bakozesa advantage nti wano waali waza security light ng'enzikiza ningi baida bamena olwigi bayingira bagwa mule. So woba eyo nange osobola okuyambako kubambi omukaire kafuko n'akasola asobola okumuyambako kunika sola tweda twakaleeta tweda twawayalinga numba twamuterako ku waigulu eyo wano wamuyambayambako okwaka enzikiza yavaawo okuku okutuusa paka oba oliawo ekisala kyekirituuka ni katonda. So embeera tiweri tijja kusiika wano ndi yazidi osigira abakali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Twebaza mami ajja tuwaire obuyambi buno mami Gesa katonda akwirizeewo nimu ababeeyo bambi nimubona emboozi zaife ababeeyo bambi nimutuwagira bambi mutwizaamu amaani era bambi tumukoma okwo abeetaaga obuyambi bangi babinkoleire beebale era nebaza ino nigenda atenduka naira ng'engulu nebaza munsikiza nebakizo munga nambaye muna ebyagawo nani abikuwa akasente katakugwako ayina ko otugire nako kaabe ninako ku sente bataki mu sente esente ya muzano iya amangu ago sente butisaawo eno ejire munsawo kale eri mu mabeere kale ife tuida kwiramu okubona tomana nakanga tuida kuja tukuluta kutubone nembeera nga weri twali gano etwali awo wakoba oti ndida kwira nayogeire kudu idodu mukama wange leero ankyaye tali kubonekaku ntyobonako byenge bonakoba nga tulina omugalo oyo tulambaire batulowoozaku muna yakoba ati ateranga okwida nti omwaka ogwo yaida twaba gano yampa no akafuta yagolola